फाइनाय 12 जुलाई सालमारिओ हास्टेनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देवनि याक रमै फियोगै रिजाकनानि कक दंगो कयला शहर बखाक्स्टेनि पंचमनगर मिनि टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री फाशाला अ मिनि टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री न बेराई नाइखा हास्टेनि बलं मन्त्री मेम्बर कुमार जमातिया आबनि लगे लगे फैक्ट्री नि लुवाजि जाक सामुं हुमुं न बेराई नाइखा हास्टेनि बलं ते तिप्रासा हामक्राय मन्त्री मेम्बर कुमार जमातिया आसाम हास्टेनि लगे लगे त्रिपुरा हास्टेनि चिनि हाथाय हापुं हावबो गाहामनो फलिबो सापाता बुफां अबनि बागै सा बागान खालायमानि बिसिंतिबो हास्टेनि लुगरनि बागै आजिनानि कासे सेब गाहाम दङ चिनि हास्टेव अबहाय नाहार मुङनो कयला शहरनि पंचमनगर आमसेयो पंचमनगर एसटीजी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नि साक्थार मुंबाय खालायजागै दङ मिनिटि प्रोसेसिंग फैक्टरी फाइनाय 12 जुलाई सालमारिओ हास्टेनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देवनि याग्रमै फियोगै रिजांनानि कक दङ कयला शहर बखाक्स्टेनि पंचमनगर आमसेयो सनामै तिसाजाक अ मिनिटि प्रोसेसिंग फैक्टरी तंनाय हास्टेनि बलं मन्त्री मेवार कुमार जमातिया फासालो अ मिनिटि प्रोसेसिंग फैक्टरी न बेराय नाइखे हास्टेनि बलं मन्त्री मेवार कुमार जमातिया अबनि लगे लगे फैक्टरी नि लुवाइजिजाक सामु हुमुनो बेराय नाइखे हास्टेनि बलं ते तिप्रासा हामग्राय मन्त्री मेवार कुमार जमातिया I am very happy and grateful to visit this Panchamnagar mini tea factory. It's very wonderful. The first time I came here, and I don't know that even in our Tripura, we're having this kind of tea processing factory. Obviously, it's a mini factory, and going to start very soon. And there are a lot of requirements here. So I met Sumeroy, the Sumit owner of this factory, and it's run by the private and society also involved here, and most of the beneficiaries was the tribal family, and around this areas mostly tribal people are living, and they try to improve this factory. So coming this month on 12th, we are going to inaugurate. Then our preparation going on, as I have seen, and hopefully if they get little help from the government side, I think they will improve. And I have seen the road communication also is not good. Water facilities and current are not properly maintained. So all these things I came to learn, and hopefully from my side, I am going to help little bit in my capacity. And really I am grateful to visit the new place, the Panchamnagar mini tea factory. Tini ang balai ke tongthoka oro chini Panchamnagar oro cha factory obono puilla angai family oro ang wansumaya je oro chini borogrob baroniyo pesa Panchamnagar o my factory tongo ang si age go tinduk phaikha tei borok tabo kasolai tongo fainai 12 tarik go o July mas ni boro kaham khlai inaugurate khlainai ang fainai tei chini CM bahaino Chief Minister Biplop Dev Babu Finani Tongo Panchamnagar Rego Ankhanaka or Jotton maximum Chini Tiprasarong or beneficiary by extra family Haitongo or Cha Khainai, Chaban Khainai Abahero Oman new idea Ankakawa Omanaching Unnoti Khimake Sarati Prajo Omar Kashan Tongo Ankhanago on my mini processing factory Chas Namani they only Ganagadigo Wangmachi Varok Sa Bagan Tayo Chini Tribal Welfare Department hoite bo obahaisen khairo amang logo belai tin kusinga chini bobishoto age bunjeno amotei bchen kotor te kaham khaina boi ang chesta khlainai hambai aroni kifili phaimani lamuo saikar amsani kala paharte senmontila amsayo phayei kazaka mantri mevar kumar jomatiani malkhongte convoy katalkhe lama snamjagoi tongmani jorawo wati phaimani bagai hatai sagani hakuagai phaima bai muthumjak tongmani lahar Piaba Paithago Lama Snamnai contractor ni JCB Baike Montri ni convoy no lairi rohorka Lama ni samong khlainyai adong rok Koila Sohor ni simi biblop te kirsanu ni kokthum chini Khorang